paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Kagawad ko anang! Kagawad! Adda ka dili taon nagtitersinam! Itayak pa adumdum ngagkang ka, kabadong. Ay, adda ka maggayam dita, maray. Ay na, pumimpintas ka maray. He! Ibagamaw, nanya ti masapol mo. Iyay. Akwa, may 1 kilo man na karnit baboy maray. Ken 2 abutay, ti ara. Awanan, dagtalaan. Ay, nayunang pa'y gayam iti may 1 kilo a mantika. May 1 kilo nga asin, ken may 1 kilo nga asukar. Mabitlaan. Antoy, At to'y tisupot ko, anang isait maray. Ikargam amin nandita. Tapno saan da makita, ti ginatang ka. sige. Ingkabil ko amin na. Mudto yain. Kagawad. Awan kwartak ita apagbayad ka. Iso nga ilistang pailaang, maray. Anya! Ay, umaya ko maumutang dito'y tirsinam kagawad. Ang madamatan akaratula di tasango. Nakasurat no credit. Agam apay nga. Kasanaw ka masurunak, kapitan. Malugi ak matan utangan damat tilakok. Asino ayat umutang dito'y tirsinam kagawad. Asino pa'y kumangay? Damari banang, kwarog, marituyang, kani kabadong. Na, ibaga mga awan ti utang tapno dida umutang. Kasi? Ay, kasano, paisupot damat nga umuna ti alaan da. Kalpasan na, ibagada nga awan kwartada, masurunak. Asino ti nangaramid kan ka iti kasta aya? Ningarod ka ba dong? Ay, Iso pasensya kayo ita, jak agpautang. Oray da kayo, di kay pautangan. Naimbag man, ta pinautangan na ka ni Mari Kuanang, kat nagado ti utang taken kuana, saan tapay anak kabaybayad. Utak lang ti kasapulan, tapno agbyag ta, tuyang. Anya ti serbina ngay, nga adda utak ka, no jak aramatay. Ay, unay kan ba daw? Anya manen ayati kalukwan nga inaramid mo. Di kagdanag tuyang, siyak ti makamaw. Itunok man ki di da ito'y karni ti babaw. Taramidag apulutan. Imbag ko ma, no importante da ita inutang mo. Anya? Agpaisaw nga mututang ngam dagitila ang importante akasapulan dito'y balay. Apay, saan nga importante ay da ito'y inalak ni Mari Juanang. Nukas na nga raw, bukudak amin na gitaw. sukit at matalkan sa libanan. Data, may 1 piso, 2, 3, 4, 5. Mapanak ejetersin ni kagawad ko nang. Nagkunakan ka, amapan mo kurangat ti karga, day talkan siyak. Kwa. Ha? Ha? Manu amin, day tayo nala. 5 pesos lamang. Higatan ko iti kapik, iti tirsin ni kagawad ko nang. Enteng! Sanga 10 kat 5 pesos amin, day ta. Ha? Tikunam, mamay sa anak. Ha? Kwa. Puro kalukwan ti aramid mo. Ala, isublim day ta. Hindi ka matla maangawon.
Pangaasim ata di mo ipasublitan eh. Kurang apagatang ko iti kapik. Nga Tani saanan nga agpautang ni kagawad ita. Ha. Ngamin, utangan nyo kanumot amin tilako na. Anya? Kuna ni ba itong awan kwartana? Ha, inlakman kit di gumatang iti may 1 kilo akar ni ti manok, taiso ti sidaag. Ay, ada akong dito'y batok ti tersina ni Marikwanan. Itartaras ko ti magna. Ijayak bangir at tersina agumatang. Amangan numapanak iti ayan na, kat singir na ti utang may. Marituyan! Kapanam! May kagbayad iti utang mo. Nagbayagan ti utang yaw. Na, una yan. Masapul pa'y ayang ipukaw na. Inton kwan sana ka nagbaybayan. Ha! Nagalas ti aramid day tabak. Pagdasak man laang ti magna. Ti utang Ha! yaw! Di ka. Ay, mahay bladak no kastilaang. Ay kagawad, gumatagak man itilakaw nga instant kupe. Ay. Ada kwarta. Ay, Tay singin a kapiti alaag. naimbagpay kan ka, kapitan. Eh, Taure adda utang mo kat umay kalata gumatang itilakok. Angam dagiti dadumangay. Ay na, makapahay blood. uray di mo ibaga. Sigod anasing petak a kapitan. Apayaya, takasla ada kapungtot mo. Ay, da ka ba dung akan marituyang, kapitan? Na, Madlaw kahit no adda kwartada. Mapanda gumatang iti sa baling ay store. Angam nawang kwartada, umay da umutang ditoy. Kagawad, umutak man iti sabon a paradigaws, kan sampaw. Bayadak to inton bayadan dati utang da kanyak. Ay, kita am tinakasurat dita sa ano, credit. Ha? Umay ka pala umutang. Ha? Ay, jakmat nakita itay. Bayadan pa nga mo na ti utang mo. Ha? Sige, agawid ak nga rodain. Marikwanag, ikanak man iti 5 kilo abagas, kan may 1 kilo akar ni ti manok. Adto ti basket ko, dita nga ikabil mo. Sakbay nga ikabil ko. Damagak pa'y nga umunakan ka, maribanang. No bayadam, wano utangam. Anya kamutan Marikwanag? Anya ti pagit kita am kanyak? Siyempre, bayadak Kasta ka diti kayat kumare. Mabitlaeng. Adoy, tigat-gatangam. Adto'y matibayad ko. Ken, dahito ti pagbayad ko, iti amin nga utang mikan ka, Marikwanag. Ay, naagyam anak, maribanang. I-paid mo ti utang ko. Nabayadak amin itan ti utang ko kan ka, Marikwanag. Awanan ti utang ko kan ka asang aribaw. Wen, sige, arigladaw. Bayadak matan iti utang ko dito itersinam kagawad. At iti 5 gasot a pisaos. Ipid mo matan ti utang kao. Sige, kwarog. Ay na, agyaman ata nalagip mo tagbayad. Wana kagawad. Iti kasta, mabalin manen nga umutangak, no awan kwartak. Win basta saan atay mabayag Ay, wanggaya, pakibagam tumamot kan ni kabadong. No masabat mo ta, ang bayad mo't iti utang da. Apay, saan da ba yan nagbaybayad iti utang da? Sampay nga raw, nabaybayagan ti utang da. Di da pagpakpakita kanyak. Ay, sa bali itan ti paggatgatangan da nga store. Iso ang masurunak. 4,000 tay utang da. Kayo kano agbayad iti utang yu jitersina ni kagawad ko anang nanatuyang. Na, imbaga na daytakin ka kwaraw. Wala na. Nasurok pa no 4,000 pesos ti utang yaw. No, na yan. Para dayta lang. Masapul pa'y ayang ibaga na iti sa balay. Ingkay kat bayadan ng ti utang yaw. Makapasurun mo't dayta ba?
Gaputaad da tirsina na, kunamlan asinon. Ha! Ti kunanag, nanayon nga da tirsina na, di pa'y makurap. Di kayo mangiruruman nanatuyang. Da kayo lang harudan ti adda utang na. Da kayo pa'y tinatangsit. Imbes ko mabayadak ti utang kausanan. Di oray man mabangkrap. Yan. Agsing-singiran ni Marikwanang. Anya, Sa nga ribo laang ti utang ko kenkwana. Sika, nasurok at aluribaw. ay kat bayadam matin atuyang. Naglalay nga mon ngay. Bayadam at ti utang mo. Tangay si kalaang matinairanaw. Adaw ti utang ko dita sa balay tuyang. Tay tantulaki deng ti bayadak. No di mo kaya't abayadan ti utang mo. Ha, makamuka. Basta siya. Sa nga ribo laang ti bayadak. Ta isula ti utang ko. Ay nagdakis mo day ta pa nagpanpanunot mo tuyang. Naglaad lang aro din ti ropam. Naglaad pa'y pati ugalay. Anya! Ha! Ibabawim day tangay bagam badaw! Mabitlang! Bigat mo day ta nga istorbaw. Nasaya ata na danon ka diti balayo, kabadong. Ha! Nay, apay, maray. Umayak ag singer itinabayagan nga utang yo kanyak. Mano aya ti utang ko. Maray. Nasurok ka 3,000 pesos amen, kabadong. Tabinayadan ni Marituyang ti 1,000 itay kanyak. Isong agbayad kan. Ay, awan kwartak, maray. Awan ti pagbayad ko iti dayta. Saan ka mamatay ngay mabot iti kasta kadakkel ti utang ko. Naa! Agbayad ka wano saan? Adto ti listahan. Nukas na nga raud. Bayam, ta bayadak ton inton matayak. No adda maurnong nga buloy Anya! Ay, sana mabalintikas Japan nagrasrason kanyak ni kabadong, kapitan. Nagloko mo tanday ta pari badong. Utang na. Pabayadan nakit din kadagiti tattao no bilang. Ay kalokwan day ta rason. Ay, masurunak nga rod, kapitan. Ay, uray inutan na kumabayadan. Di iso ko matimbagam kagawan. Tidakas na. Saan amamati ang nasurok at 3,000 ti utang na kanyak? At dama listahan. Mala, pagsasaritaan tayo itinasaya at day ta abanag. Narigan, nagririri kayo. Ay, badaw. Adamok nga iduldulin mo dita pandag tipungan mo akwarta. Bayada mo ti utang mo kini Marikwanang. Di pa'y awan ton ti kwartak. Ay may kawak ton no itad ko, tuyang. Ay kat uray awan kwarta mo na. Nagkuna nga main amapan ka umutang iti kumpurmila ditan. Ala, itad mo kay din ta kwartam. No di mo kayat nga idarom na ka ni Marikwanang. Ay di orag sango kami kundi kapitan. Itata na urnong tayo ditaw. Ayan, tilistaan ako na kagawad. Kitain tayo, noon niya dagiti utang ni pare badawng. Adtoy, kapitan. Kitaan nyo. Adda amin dita, kanti dagup na. Na medyo nakusnaw Bagta nakaalimo na kiti baterya. Napiksa ti pa nagkita, kagawad. Ay, nakisabay lang sa kapitan. Nagadumot dagito yun alistaan. Di pa rin ba dumot ti kadakalan? Anyat ba ko ng pare? Nalawag mo ten ang nakita tayo dagiti listaan ni kagawad. Apay di ka pala mamatay. Mamati akon pare. Isu abayad akon ti utang ko, itamot laeng. Adtoy, tinasurok at 3,000 pesos a pagbayad ko pare. Adam gayang pagbayad mo. Ang apay abanugan pa'y lati tao. Nung amin ada utang, bayadan. Ang mga no isupay, ti pakaidardaruman niya. Ay, tatabadong! Sinamot lang ti kababain asar-saritaan dagiti kaarubam. No di ka agbayad, iti utang mo. Agbayad ka, tapno saan da ka nga idarom di ta barangay yo. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya,
Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolme. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.